Стих «Спутник песни» деп аталған кітапны тәқдим етіп, Сара Садыкова халық ижадында, Сара Садыкова в народном творчестве деп исемленген концертны ашып жіберуге рұқсат етіңіз. Қазір сізні Әлфия апа Айдарскийға тапшырамыз. Әлфия апа, рахим етіңіз. Иногда свои мысли, чувства и переживания объясняла поэтическими строками. Некоторые ее стихи тоже переведены на русский язык. Книга двуязычная. Стих «Спутник песни», шигырь «Жернон Юлдашы». Ведь у нас с вами два пророка, великий Пушкин и родной Тупаев. Татарский соловей, так называют в народе Сару Садыкову. До последних своих дней певица гордо носила и берегла это романтичное народное звание, которое она впервые получила в 1924 году от татарских шахтеров Донбасса. Татар Сандуаша, они ее назвали, а затем уже повторяли все татарское население Советского Союза. Она заливалась соловьем даже за месяц до своей кончины, в апреле 1886 года, когда чисто и вдохновенно со всеми соловейными колоратурами исполнила Музафарскую «Соловушка». Возможно, и крепкая ее вокальная школа здесь помогла. Было в жизни актрисы нечто неизменное — любовь зрителя. Она, будто желая обнять весь зрительный зал, широко раскрыла руки и произнесла: «Дорогие мои зрители, я вас очень люблю, поэтому пришла на встречу с вами». Она так как бы прощалась с своим народом. Зал стоя аплодировал, весь зал. Сегодня имя Сары Садыковой здравствует, благодаря ее большому творческому наследию, чудесным песням, музыке спектаклей, где она сохранила душу своего народа. Сара Садыкова — большой лирик и патриот. Ее задушевные, оптимистичные и всегда актуальные песни имеют взаимообращающие друг другу два крыла. Мелодия и поэтический текст — самые ценные в ее песнях. Это и есть так называемый шигырь «Жернон Юлдашы», то есть стих «Спутник песни». Песни Сары Садыковой не перепеть, их очень много. В сегодняшней программе концерта вы услышите несколько песен Сары Садыковой, которые прозвучат впервые после их рождения. Например, песня, если писалась в 1956 году, то она впервые звучит в 2022 году. И после несколько песен вы услышите в авторском чтении, то есть авторы стихов, которые помещены в этой книге, они здесь сами перед вами прочтут свои стихотворения. Желаю вам духовных впечатлений и приятного вечера. Татарстан радиосының мұхарири, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, язучы Дания Гайнетдинова. Сара апа тора елмайы. 2006 елда иҗат ителгән шигырь. Рәхмәт итегез. Сара апа, сине искә алып концертыңа килдек без бүген. Син үзең дә сәхнә түребездән уйнап җырлап чыгарсың кебек. Юксынабыз сине, Сара апа, сагынабыз җылы карашыңны. Биек булып, гади кала алган моңлы җырлы сандугачыбызны.
Жидіген шишмелерден мың суғына, бар табиғат бүгін сарапабыз сені сағына. Інжі қалфағыңны қыңғырт салып, тұрасың сен сәхнә төрімізде. Миллетімнің жыршы сандуғашы болып сақланасың көңілімізде. Сарапа, hər шақ бізні шулай, елмаюың білән қаршы ал. Мәңгілік жырларың білән сүйіндіріп, қалфақлы сандуғаш болып қал. Сіздің қоршығысында Ғалияскер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының оркестр солисткасы, Муса Жәлел есіміндегі Дәулет премиясы Дина Закирова. Рояльде Қазан шәһәр филармония концертмейстері Айгүл Зайнуллина. Сара Садыкова күйләренә «Фантазия» Всеволод Грикулов эшкәртүендә.
Singeçtiler her vakit çat köngülle deyler, her vakit yaş köngülle selam dostlar. Gülme oğlum çünkü güzel yaşlıkka boş etmişsin hakkıra, hatta yerine birden boş ettim. Yaşlarım dostlarım çünkü güzel yaşlıkka boş etmişsin hakkıra, hatta yerine birden boş ettim. Hakkıra durvaysama yaşamayacağım. Jыршы Гүлнара Байназарова. Sonya operasından Sonya ariyası. Sultan Gavashi, Gaziz Muhammetov, Vasiliy Vinogradov. 1978 yıl.
Aygül Zeynullin'e. Yaşların orasını alan Ravil Feyzullin sizleri 1973 yıl. Orasalar, orasınlar, başını orasına, şit oraşlarını ötkerme, kırfıklar orasına. Kirpikler orasına şit oraşlarını ötkerme, kirpikler orasına, kirpikler orasına. Başların orasına bir koydum orasına, tiksinin paraşımda yüreğim yarasına. Yüreğim yarasına, tiksinin paraşımda yüreğim yarasına, yüreğim yarasına. Hasan Tufan sizleri 1973 yıl. Ey dayan birle yürek. Aramı olalmadım, şunu gözlerim olalmadım. Şansızlarla şan kirdeş, yılmayıp güllerim. Ey, yılmayıp güllerim. Yanarlı kudum bulganda, ey de yandırla yürek, ey de yandırla yürek, dırla yürek. Yanarlı kudum bulganda, ey de yandırla yürek, ey de yandırla yürek, dırla yürek. Yaratan seni tabiat bağışla, varlık güçün tınmasın bizning yürekler, tınmasın yapsın işin. Ey, tınmasın yapsın işin. Yanarlı kudun bulganda, ey de yandırla yürek, ey de yandırla yürek, dırla yürek. Yanarlı kudun bulganda, ey de yandırla yürek, ey de yandırla yürek, dırla yürek.
Сараға урын табылмый, башқалабыз Қазанда. Никтер мұң сараларға урын азанда. Сандуға шиясы қадар урын да жетер еді. Йоғыса Қазаныбыз да яқтырып кетер еді. Йоғыса сара бабыз илахилар затыннан. Тек сараға деген урын көптен инде сатылған. Қоя болған, ник сатылған сараға деген урын. Сатқаннардыр жырлый-жырлый сара апаның жыры. Сараға урын табылмый. Сара, мұң сара бит ол. Татарның көңіліндегі яра, мұң яра бит ол. Сараға урын табылмый. Қазан зор ол, урын бар. Қазандағы урын түгел, көңілдегі урын бар. Яша Қазан, яша дейіп, жырлаған сарабызға Қазанда урын табылмый. Сыймый ол арабызға. Қазанда хайкел бар хәтті, мәшіге һәм бақаға. Тик урын yok бұл Қазанда, бүйі сара апаға. Бұл алмыдар көрәсін, татар жаны ярассыз. Татарыбыз саралы да, Қазаныбыз сарассыз. Ник қадірсіз сен татар, ник бәғірсіз сен Қазан. И сара, бұл шиғырымны шарасызлықтан язам. Спектаклінен Фокстрот. Рояльде Айгүл Зейнуллин.
Татарстан һәм Башкортстан Республикасының атказанган артисты, җырчы Рөстәм Асаев. Бүгін танго, Гәрәй Рәхим сүзләре 1975 ел. Вакыт җилегә карташларның да җүләп араласын күзләрен. Яши инде сүнә бара күңелдәге кайнар хисләрем, күңелдәге кайнар хисләрем. Ой шул калар, кояшы калар, йолдызларда калар, димәк сөю калар. Вакыт җиле горын кыякларның кыяфәтеннән үзгәрде. Онытыла җилләр үзләре, зур яралар бетә йөрәктә, зур яралар бетә йөрәктә. Ой шул калар, кояшы калар, йолдызларда калар, димәк сөю калар. Йолдызларда калар, димәк сөю калар. Вакыт җиле гомерләрне кисә, бәлки яшәү кирәк тә түгел. Югашыпта җирдә яшәр өчен зур сәбәп бар әле әй күңел, зур сәбәп бар әле әй күңел. Ой шул калар, кояшы калар, йолдызларда калар, димәк сөю Seni
Violonçelde Larisa Maslova, royalde Pavel Ömrümni tüle Elmira Şerifullina sözleri 2008 yıl.
yılda icat edilgan. Yüreğimde boşluk hisseder, olur damır tüylerden. Göz aldımda yürümesen de
Yetip jiteminde ovalıma dalğağına kaldım enesi Kine dizrek şerik çeşmesinin salkın suyadır işesi Erekege yanma sulaş bine herkes uramalı kamalı Elinde nurlu kuziler kübük deresti bendedi yaranı Eret dolanında bir sandıç Üzdürümüne soyrib ağırını Sinoy dorım soranırım bilen Gazizlerim bilen kaderimi Ben batkanda soğukmaktan menem Yanlarım yakmışık oramı Her yerinde nurlu füzeler göbük Derestimi dedir yaranı Duman yigizime damadlıyım Şehizede yıktı medhiye Her ağıldaş bir kışımdır Jırlıyım el sizge medhiye Eret dolunda bir saldıç Üzdürümüne soyrib ağırını Sinoy dorım sorarım bilen Azizlerim bilen kaderini Eret dolunda bir sandıç Üzdürümüne soyrib ağırını Sinoy dorım sorarım bilen Azizlerim bilen kaderini Sinoy dorım sorarım bilen Azizlerim Enkey, Robert Mignollin sizlere 1971 yıl. Enkey bizini senden alıp kaytan Sen sunayım gidelim Bir şaşırır kinaften ırmayım Biziz meleketken dinmedim Biz pişman olstuk enkey bilen İkisine de girgen
Özür
Tuğan'ın şehir geçleri Oğlan ortam okur hislerim Tuğan yoluma dolaşağıma Karamini şehir kızları Tuğan yoluma dolaşağıma Karamini şehir kızları Oğlumdanlara tamaş işlere Yeşeklenmek yemizlere Tuğan yoluma in yaşalama Oytaramine şehir kızlere Tuğan yoluma in yaşalama Oytaramine şehir kızlere Zengin yıllar şişek izlere Yeşil olanlar şemizlere Tuğan yoluma insaf şolama Oytaramini şeker düşlere Tuğan yoluma insaf şolama Oytaramini şeker düşlere Waktu itu para kita para iraka Ella binge sesoraka Ella singor ganyaka Diler miganala Minan gene savaşır Minan miganala Minan gene savaşır Minan miganala Senden şulay gitmen idim Uzatıp koldan idim Sine sonra bu deyirler Kızgın ağa idim Ah çarmaklar bana kolay Kurt diler miganlar Minem gene savaşırım Miler kenalar Minem gene savaşırım Miler kenalar Sinde şulay gitgen idim Uzatıp kolgan idim Sine sonra bu yıllar Yine alıp kaygarma Akşarmaklar konaklar Kurt diler miganlar Minem gene savaşır Miler kenalar Akşarmaklar konaklar Kurt diler miganlar Minem gene savaşır Miler kenalar Minem gene savaşır Miler
Değerli genç dostlar, değerli genç hürmetli bizning Ülke Gaysini. Birinchi noyabrdamiz Apasda hem bütün dünyada diyerge deb ayta olam. Apasыбызның, Татарстаныбызның моңлы сандугашы Сара апа Садыйганы туган көн билгеләп үтәләр. Менә бүгенге бәйрәмгә дә без бик шатланып, менә беренче рәттә утырган шушы райондашларыбыз белән шатланып килдек. Бик зур рәхмәт. Шушындай матур бәйрәм оештырган өчен. Гына да түгел, безнең районыбыз бик горурланабыз. Сара апабыз белән менә дигән музей эшләп тора. Әлфия апабызның тырышлыгы белән киләсе елга туристик маршрутка керәчәк Алла белсә, шулай дип инде асфальт юл күпме җитмәгән, бу да планга кертелде. Менә обещать әйтмидә безнең Әлфия апа шулай. Район башлыгы шулай диде. Һәм инде Апаста бик матур гына урам Сара апа исемен йөртә. Музей, китапханә, мәдәният учакларында аның һәр вакытта да урыны түрдә. Бик зур рәхмәт, менә шулай безнең белән Апас районы белән элемтәдә торганыбыз өчен Әлфия апа сезгә олы рәхмәт. Елт итеп кайтып җитә ул, күрмәгә калабыз. Шунда музей директоры тора. Бу зайда Әлфия апа кайтты ди. Рәхмәт, без шулай аралашып яшәгән булсын. Һәм инде район башлыгы исеменнән рәхмәт хатын укып китәргә рөхсәт итегез. Хөрмәтле Әлфия Газиз кызы, Апас районы халкы һәм шәхсән үз исеменнән мәдәният өлкәсендә куйган олы хезмәтегез өчен зур рәхмәтемне белдерәм. Сезнең сәләтегез еллар узу белән тырыкмый. Сезнең белән Апас районы арасында туган дустана һәм эшлекле мөнәсәбәтләрне саклап калуга ышанам. Сезгә яңа иҗади уңышлар, кызыклы идеялар, озак елларга җитәрлек энергия, күңел көрлеге, озын гомер, нык сәламәтлек, бәхет, иминлек теләп калам. Район башлыгы Айрат Габдулха улы Җиһаншин. Газизләре. Яшелүзән якларыннан чыккан бар былбыллар. Газиз Айдарский һәм дә Сара Садыйковалар. Газиз Айдарский мәшһүр, талантлы, ихлас актер. Югары белемгә ия татарлардан. Ул беренче режиссер. Халык йөрәген яулаган кадерле, сөеклесе, милләтен җыр-моңга тергән Сарадыр икенчесе. Авыр елларда табышып бер-берсе яраткан.
hem melekin tırmışları Leyla Mecnun, Tahir Zıhre yazmışların yamartkan. Gazizim deyip izgelenip hatlar yazgan sorası. Sarhoş seni sağınak deyip cevap algan anlansın. Karşılık nahak gazaplar sızlatkan üzeklerin. Fakat ılı yortular yaratılışu yaşatken yüreklerin. Sizin yolunuzda Rüstem Yegorov, Yanaydı, Urayski sizlere 1956 yıl. Bu jır birinci tapkır başkarılar. Suları
kanadım ayılma sularım Varesin gene basasın yürek uyasılarım Uzatıma kanadım ayılma sularım Varesin gene basasın yürek uyasılarım Varesin gene basasın yürek uyasılarım Şerefulina Mürşide Hasan kızı. Мәңгі сүнмәс Галиме сара ыстайтып, bu zatında bunu хан kızın, milletimiz yalıları güreşinde asırlarga tuvar yıldızın, Meskev, konservatoriya, tırış hizmet, Saratova şunda gazizin, Ғасырларға даным қалыр сенің deyip Станиславский әйтеуі сөзін. Қазанымызда тәуге операны алар ижай тәбіргелі. Ғазиз Айдаровский жетекшісі Сарапабыз жырчы күбәлек. Зур сәхнелер, халық алқышлары, яратқан Азига, қызы, һәм іші. Бәхет соқмағанның ізілесін сизе алдыңмы, син кіші. Сусаушыға су бермеген кебек Сарапаға сәхнеге була. Тик бирешми Калфаклы ханым композитор булып таныла. Бәйрәм концертларга чакырмыйлар. Милләтемнең моңлы сарасын, ул чагында аның ялгыз моңланганын хәзер инде кемнәр санасын. Концертмейстер итеп эшкә алалар. Композитор җырчы Сараны горур булып баш бирмичә үтә язмышындагы шушы араны. Җидегән чишмәдәге моңа белән әсир итеп барлык халыкны хәзер инде барыбызга да билгеле ак калфаклы ханымның даны. Халык мәхәббәте, табигате кеш биргәндер Сара апама. Гомер йомгагының ашы бик данлыклы үзе китте, ләкин моң кала.
1983 yıl. Kışıge. Dünyanın bütün madurlar senin bilen minem işegen kişi bulan kişi yemne joya ağır sözler ekmez kişegen ağır sözler ekmez kişegen Geçirgenge soğuş mihmetler yok güremes koraysenler Tatılıktan yalnız yaşavda kaderlere kuli var kişigen Kaderlere kuli var kişigen
1942 yıl. Sen koylarda yersin iken, oldanın karışısı iken, oydırsın dibine betiden, içine kıkıp aman kıkıp,
Bıraktık sizlere, verimin 971. yıl. Uyda. Yansın dibe kuyda, duymulası yurtqa jiterer. Duyda, 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 jırlap hiç duymaysan, yavrum yürgen şartla uymaysan, bas, 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 uyaka, bas, bas, kız uşakta, don bulup demizini tahta, duyda bir hatta. Sürünüp kaldı kazan vuranları, ak kafatlı kızın yuvaltıp, bir yem bulup, balkıp şahide beyrem gidip bizni yuvatıp, bir yuksuna anı tatar halkı, asıl sanduğaçım bulbulun, bağışladı bütün milletine, var gımırın, dansık var mumun. İzgi canlar kiledir dünyaya, Tengri amin diyen mizgilde. Məngi yaşar biznin mum sarabız, halı katirinin türünde.
sahnebiz türünde Başkırtistan'ın at kazangan artisti, Tataristan'ın at kazangan hem halk artisti Rüstem Asayev. Türkiye'li tavukları Gülşat Zeynaşoy sizleri 1963 yıl. Ufa Niyeşin motor. Şehirler şirde kurmedim, olmadı yine.
Айгөл Гартисламова. Раялге Айгөл Зайнуллина. Күзгіжі Рамазан Байтимиров сөздері бірінші башқару. Dağın yazar güzler ciddi Kırmalar sarı yine Yanaklarına ışkana kuşlarda Canı suzalar salış yine Yüreğimden çıkan Жидеген Шишме. Ömer Başırov sizlere 1978 yıl. Şirin
düşlersin spektaklinden uzak вечера. 1978 yıl. Halimcan Latif sizlere 1972 yıl. Bütün ömürge.
Gülüp yaşarga, zırlap yaşarga, nasıl ile şok, nasıl dünyada. А сейчас на сцену хочется пригласить Равилю Лаишевскую. «Полет души». Летят года, их скорость неизменна. Так было 116 лет назад, когда наш свет обогатился гением. Сара явилась миру навсегда. Росла она в семье любимой и желанной. Любовь наполнила ей сердце на века. С любовью этой щедро, безвозвратно делилась щедро, с кем ее судьба свела. И душу, полную любви и счастья, вложила в песни, в музыку свою, за век ей отведенный, в дни несчастий, в дни счастья, вдохновения, триумф. Пусть дни летят со скоростью известной, не отдалят от нас Сару-Апу. Ее наследие осталось неизменным. Мелодия души, ее богатство, магнитом тянется народ к ее напевам и к семиструйным чистым родникам. Переживает музыка столетия, когда чиста, душевна и добра. Когда чиста, душевна и добра. Хәзер сәхнәгә Айдар Габдиновны чакырабыз. Раилдә Айгөл Зәйнуллина. Орша читекләре Мәхмүд Хөсәен сүзләре. Süygen meşidinde uğrap ayttı barşalı. Rahiminde olşidik olgülü barşalı. Harşa şidiklere, harşa şidiklere, şiirine bayıldı.
Şiiret bir şehuzlar adını bular zikemene Kiske ayman işte ağlar yakınlar şikenler Dünya matur, dünya king. Gamil Abzal sizlere 1964 yıl.
yakınlaşıp kile hem indi sahnege bарлык katnaşışlarını da Kozan kişilerin jırlap terge şatırıp kalan Hasan Tufan sözleri 1978 yıl Muzikal trio Aygül Zeynullina Royal Ahmet Kerimov bayan Larisa Maslova violonçeli. Esenlik, sağlık, barısına da ruhi baylıklar dilep kalalım. Kilesi başına şuları